lại là mình đây. Hôm nay mình rất vui khi được gặp các bạn đấy. Bây giờ các bạn hãy cùng mình chơi trò chơi nhé. Trò chơi hôm nay là cây đào vui vẻ. Mình sẽ hướng dẫn cách chơi và luật chơi nhé. Cô giáo sẽ chuẩn bị những cảm xúc tích cực cho các bạn. Chúng mình sẽ đứng thành 3 nhóm. Các nhóm sẽ bật qua vật cản nên treo những cảm xúc tích cực lên cây đào. Luật chơi, mỗi bạn chỉ được chọn một cảm xúc. Thời gian một bản nhạc. Nhóm nào gắn nhiều cảm xúc tích cực, nhóm ấy sẽ giành chiến thắng. La ni de ma ye sa sam bia de ma we pa ne la kwe ma jo de me na me down ngai mo lo de ma ye la re ye mong nyan thak ka ngwe che ka le lu be taw pa lo ne de mya long lwe ne phan sa nyu ran de me lu ma ya nai ma ye pyo lwe de thu ja lo ne ma ye la lwe leချိန်ဘွားကတောင်းစုဖြစ်မယ်ရှုခဲ့ရသူရဲ့နဲ့လေမရဲ့ကြောင့်နဲ့ချိန်နိုင်မယ်ကြောင့်ဝင်တွေကလာနဲ့သမီးတွေလေမရဲ့လာကိုလုံးဝမမြင်နိုင်နဲ့ရဲလာခဲ့သူမရဲ့ချစ်ပါရစေတော့ကွယ်ချစ်နဲ့ပြေဆုံးပြီးပေါ်တကယ်ကျေးဇူးပြုရဲ့မမုန်းမနဲ့လာကွယ်ဒီကဘာမှမတယောက်သာတောင်းတမိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်အိမ်နဲ့မေလို့မရခဲ့အိမ်မက်ထဲမှာပဲစိုးမိုးထားခဲ့တဲ့အချစ်တွေနဲ့ယူသွခဲ့ရတဲ့မရဲ့အလားမှာယုံလို့မထွက်နိုင်ခဲ့ထို့ကြောင့်လို့နဲ့မရဲ့အလားတွေလဲချိန်ဘွားကတောင်းစုဖြစ်မယ်ရှုခဲ့ရသူရဲ့နဲ့လေမရဲ့ကြောင့်နဲ့ချိန်နိုင်မယ်ကြောင့်ဝင်တွေကလာနဲ့သမီးတွေလေမရဲ့လာကိုလုံးဝမမြင်နိုင်နဲ့ရဲလာခဲ့သူ